pet. Aduh, mantep ya. Turun lagi lo. Mau diatur na. Gimana? Mau didiung sejuk mendingan orang. Iya. Oh iya, Ling. Ini orang bolos yuk. Oh, anjir, terang gak sih bisa sekolah ini. Tah eta. Kuncina orang bolos kumaha. Cuman bang, subuhan doang bolos kurang seru. Sugan we kedeung urang katajong setan endek iluan deui. Kumaha? Bolos ngajing setan. Atuh kajen sege setan ieu deh diajakan bolos gua aing. Harga setan bila naon kan? Bingung kemana bolos sih, tapi mau sekolah ini males. Heeh sih yang penting kan duit geus dibere. Kumaha urang ngopi. Sebat cukup Berangkat. Ya. Ngopi di mana? Warung Mang Midun. Lagu tadi. Berjawari asa henteu ngate di mana-mana asal lo baranda. Nah ekonomi sudah jadi loba anu kita tanajan. Sampai ke Mang Midun pet. Dua. Nanti kalau 2.000 tuh ya. Nah, aman. Dun. Ini Dun. Kopi hidang dong. Kopi 2 tong amis-amis. pakai gula ulah. Maka tuh malah dukun pakai gula. Sugan gitu. Rajionkeun loba omong. 2. Adukna 12 kali. Klopo. Lamun aya okon agak kurangi oko. Kon. Jangan kawan ke mana, Pet? Gedeng cai setan lewat. Setan lewat orang selengkat. Pasti ngilu. Kurang ajakan. Dijamin ngeke. Ya, kopina ya. Udah ngobrol ya. Kopina. Ini mau kopi nggak gibrik. Aduh, Canda. Masa Allah mah. Gedeng anu liwat. Orang jagaan bae. Sugan deh. Dak ngilu kan. Tubruk sekalian lah. Tuh, ngiun dibikat kadal. Bikin buku kieu amat sih buku herbal kieu naonnya. Sini. Ih, gue terus bayawak kayak gitu. Bro, apa kabar? Nah, alhamdulillah. Woi. Ngops dulu biar enak. Oh, sini ke mana? Ini kita sekolah di Yuk Sali. Kali kopi ayah tah. dalam rangka acara naon yo. Si Kopet ulang tahun. Kuna jore Ngopi deui. heulan. Tenang. Lain dungan jore jadinya mah geus Coba teu diragukeun deh jorena. Kira inum. mentang-mentang ge jore nginum kopi kalan banjore deui. Kira inum. Kira inum kopi tenang ditraktir ku si Kopet cenah keur ulang tahun. Yo, aing ulang tahun. Kumaha urang bolos. Aing semawa ieu pendekar. Oke, aing kita sekolah kok kolot aing. Emang sih jadi naon? Jadi naon? Kita jadi bupati. Tampang Kopet jadi bupati. Ay. Abang mah ya keberanian kudu. Siapa Ay. tukang sere? Dia mah di pasar Tanah Abang. Atuh jeuleut tuh bukuna ge naon obat-obatan doang. Nah, atuh setiap Buku- belajar pakai buku herbal. Dengekeun Aing yo. jadi bupati. Barudak ya, iya buku lembaran buku. Ah. Coba ini lah bukuna. Keudeuh. Tuh. Buka baca. Tuh, Pijat. ya. Tuh kan Yuk. Anu ke baeon, berhubung si Kopet tuh ulang tahun, orang kudu menghargai. jadi barang-barang. Orang bareng. jadi kopi baik wae ente, nama. jadi ente ngajakan orang sekolah bolot. Oh. Oke lah, aing berhubung roket eker ulang tahun ya, aing mengharganya. Nah, gitu cocok. Oke, Eta tapi karakter lamun aing. lamun kolot orang nyarekan tanggung jawab dirinya ya, duanya. Siap, tenang, tinggal jawab. Awas, Aman. dah, aing. Kok kopi pe ngopi, sugan be. Mau sampai di
gebuk ya kukolot ya. Tenang, moal kopi baik ini sugan Itulah. dia. Mau. Selamat ulang tahun Pet. Ya gitu doa anak tuh. Amin. Ayo. Ayo. Neng, boleh kenalan nggak? Siapa sih? Ih, sombong amat nih. Boleh kenalan tuh. Mau kemana? Kenalan dulu. Ada. Apa? Astagfirullahaladzim. Aku naon sih? Yang pusing ya, pusing. Jadi. Yang pusing, wet, anggur. Oh, pusing ya, aduh. Can bayar hutang warung hutang, ngocap. Iya. Aduh, namanya budak terhati. Patep. Witna. Ayah. Terhayang. Bung. Pusing yuk. Pusing. Iya. Ih, jelas. Tengah hati ngomongin dia. Ngomong semua. Ayah baik budaknya. Kabur aing babaleper. Yang di jero. Yang di jero. Beraan hina. Tidak amat sih. Sabar, karapin aku. Ini naon sih? Gue jasa. Aduh mangising lo bau. Masa tai situ bau. Jamban aing di Andes Tuta itu. Oh, bocah ingat dulu saja. Woi. Jamban satu di Anding. Tuh. Kadang atuh tanggung. Ayo, betul tuh. Ayo, PA tuh jurus tuh. Udah ngantri. Tuh. Gedung tanggung tuh. Nang pabuk paling gitu, gebugan ku jeje lambat yo. Aduh, sotik gue. Masya Allah. Oh, kadang-kadang pakai celana. Lu ora, aduh, entahnya betul aing gitu. Ngane zaman favorit aing. Ya. Ayo gede amat nih. Loh, kan. Enggak tahu. Menang-menang dulu orang mungkin.
aja. Nah. Ah, keren kan dai? Baho, entang abah yang ngaderis. Sano yang ngadres yang pangaba jam. Miun bah, miun. Yang udah mana? Nyaho, nyaho. Wah, Tadi orang Ya. pengising. Oh, pengising tadi. terus enak kene. Ayah, kena deres kene bah. Oh tenang, nanti akan gua abah ke dong. Lo punya air bah, kalau jasa. Agak dari kelak ada tuh. Hah. Bawa nian nih budak, penyawa pada pengen sedek kalapa ngurun. Terus kebal tadi gunakannya kudu selai mah ya. Oh, pagisan dia mah. Kesel ini budak biasa ngising di plastik, kayak ngising di jamban. Pepes disuruh aing mah urusan kieu mah yeuh. Soal beda kamu lain sih, emak sok wae. Kita kieu deui. Ganti. Baik yang kita keluar. Goyang neng. Asik. Nikmat amat. Pemajikan gigi muat aja. Hoi. Hoi. Buset si budak amat. Buat cuyna kacocokan jaket. Ya ada si budak iya masuk ngeracunan lauk aing. Hoi, apa sih ya ngaranna Miun? Oh, Mang, emang kunaon? Buah-buah siang kemarin ngising di kebon tengah cabe aing. Ulah, aing. Tengah cabe aing meuni kota rubuhan. Itu nya eta mah. Ayeuna siang ngising di empang aing. Empang aing jarbah bae. Ulah nginep deh itu mah sampai lauk aing mararabuk kieu. Pokokna mah aing teh ngati kudu kaluar sih enak keneh. Aing Tahu. bener sok amat. Kan ngirok Lain urang. urusan aing, beda dapat masalah teu mah. Nyaman lah. Tai bangu. Aduh. Mang tuh, mang.
Kunaon siya ka aing. Haram dia ada aing ditipu. Aku siap ko nama. Rai dai kasampur kila. Perep aing ya ku sia ya dijajalkeun ka irung sia ko aing ya. Amang kawan mah pengen ka urang ieu. Ayo geus urang sia. Ayo ilu si jeung aing balik ayo. Ayo siap mana ko aing siap. Mang atuh. Osak ngasong osak ngasong. Haus hayang itu gila. Tengah capek aing ka nama. Ayo siap. Ayo siap mah jeung. Ah, itu aing mah. Tuh berangkat tuh. Nah, kebenaran budak na aya ya. Cing saya ya sekolah abul sak we. Itu kamu ka mati mah nemu pula dukut. Mati aing sia. Jang, ada Jang. Jang, ada ya Jang. Jang abah Jang, Jang. Ayo Jang, ayo. Jang, ini Jang. Ya, bener tuh ya nomor handphone abah. Orang sana orang bohong bah, tak gini bah. Kita Ari bah. Tak gini lagi bah. Yang mana tuh bener ya? Ari. Aduh. Pan tadi letikes ngagade bohong nak. Oh, kan bah tak pernah naon. Orang kan ngising. Ayahnya mana tuh? Ulah gede bohong mangkana. Kan ngajarkeun maneh. Beneran mah bah, nyana kan ngajarkeun. Iya cangkle bae ge, pan urang tanya ke ieu. Oh, nya. Ih, talapna abah ka urang minta maaf. Enggak tunggu. Ya sekali-kali deui ulah sok ngabohongan abahnya. Oh bah. Kan nu lain ge ulah sok gede bohong. Pamali nya teu pamali. Nah, Ayo guys, ana mah dihampura ku abah namanya. Ayo guys. Ayo guys, kawin kali itu. Ya, ku abah dibawa kencai langsung ti jero sumur yang ningon mah. Oh, tadi jero empang. Geus, lain nama mah kana tiis hate. Turun minum mah abah. Abah mah geus berhate tadi ge. Geus minumnya. Gajong bae gajong minum dia geus. Nah, geus campur abah teh namanya. Geus. Oke, mun anu ngaderis empang abah. Bejaan bae ka abah digibas ku abah ge bakal gimana. Abah kukul ge dihampura. Guys, gitu mah tuh. Nah, abah ge gelompangnya ada urusan itu teh pagawean deui. Apa ada kemana? Aya bae tugas tuh. Tuh, lamun kitu mah urang balik dah. Mohon. Ayo. Oh, apa? Kalara, kebean di luar aya kopi jeung aya rokok. Apa kabar? Alhamdulillah. Besok Makin jadi bayu hulu. Alhamdulillah bos. Ngomong dinya gawe di mana lagi? Gitu di Jakarta, cuman yang perlu balik heula. Udah tadi keur isuk aing balik nama, cuman yang ngecek lokasi. Kalau emang lawangan yang orang-orang ada nih ya, orang di imah kira-kira amat. Lowongan. Sebenarnya mah aya. Namun daek mah, ente daek emang. Di mana? Ai isukan di rumah siap tuh. Orang mah siap peling, di kawenan BG, mana yang dinya mah cocok. Nah, gitu karak aing resep. Kira berangkat nah? Isukan sekitar jam beranya. Kira-kira rencananya sih aing dek ngecek lokasi lah ya. Nah, cuman penting ya ke besing teh kajeuleuan. Itu lamun urang hayangnya gawean heula. Pokona di dinya mah tuturkeun urang bae jadi asisten. Alhamdulillah berabe. Anu bener ya? Bener, serius. Iya, tuh. Siapnya. Siap. Oke. Pokoknya isukan di telepon lah. Kamu tuh orang ketemuan di tempat Abah Uwok. Oh, di anu orang kering yang tinggi Uber teh ya.
Pokoknya ente isukan dandan sing rapi, buku limis, pakai sepatu, jaket, kacamata, pokoknya sing rapi lah, sing sengit, supaya konsumen orang teu mengecewakan. Oh, jadi orang mau tibang nutupkan ente doang ya. Pokoknya ente jadi asisten orang, tukang nyatet. Oh, gitu. Oh. Oke, Ling, Oke. siap. Oh, iya, siap. Nah, isukan jam sore-sorean lah, mantas asarnya. Waduh, orang sore-sorean mana kayak tuh, Ri. Hayang gawe embung. Orang sore-sorean cari nggak parah, bukan orang. Geus tinggalkeun heula, gilu heula gawe hayang sukses mah. Oh, oke. Merintis Oke, urang. sip, yuk, Oke, siap. sip. Ya. Nya, ketemuan jam 9 deket di warung Abah Wok. Baru ngomong. Ya, oke, siap, Ling. Ah, ya udah nya. Ayo. Ayo orang balik heula tuh. Ayo, Penting Ling. soalnya, yuk. Oh, ada. Ayo, Oh, kurang ya. dia, ayo kapan ngejeng dirinya, Ling. Oh, siap nya, tenang. Oke, terusnya. Ayo. Penting, Oke, yuk. Oke, Oke. yuk. Ayo. Waduh, mana ini sukan kami ini? Padahal aing ge balik ke lembur ge. Geus nganggur. Aduh. Lah kajen lah. Mulai sukan bae lah. Ajakan naon ge ku aing. Nah. Amana Yumi pun yuk. Amana Yumi pun di tangan gua di dieu. Waduh. Cepat jan dieu budak. Telepon heula. Halo. Gimana, Kun? Pancena, dek gawe. Ayo mah kayak mau Abah Uwok. Kumaha sih itu tempat janji? Oh, yuk. Galing. Oh, siap. Lima Abah Woknya. Oh, orang ngadawan di lokasi lah. Di Anap kah? Oh, iya. Oke. Wan. Berangkat yuk. Niun. Pun, orang was lah di dia. Yang kita lokasi lah. Siap.
Waduh, mantep ya lokasi. Mantap bro. Strategis. Coba ente on cek ke belah itu on, aman enggak lokasi? Oh, orang ngomong ke belah Oh, situ. cek coba, coba. Nah, Oke. Aman bos. aman. Aman bos. Waduh, pas yo jadi asisten aing. Anu di belah itu temukan terkait mah aman kabeh mah. Aman. Oke, siap. Ayo orang siap-siap emang gitu mah. Ayo, Kamar. ayo tuturkan aing. Yuk, kalian. Kemana bos? Tuturkan bos, tuturkan. Pakai bro aja. Gawean nih bos. Iya. ngomong Oh, baik di Jakarta ye gawe makanan lembur oh. pesanan murang Nyawa kieu mah urang mulai rapi kieu. lo bohong ayo Pakai baju biasa bae. limai geus lambung gawe ya Urang aya gawe mah. pancet aing den merintis saya sukses mah Mana ya? Nol. Nah, atuh lah, Kita siapkan. Ingat pakai baju bagus. Lumayan iya. Aing aya pesenan. Atuh mulun kieu mah make baju jujur ge teu kuna naon, Bos. Ih, bener ieu boga batur. Rapi-rapi di Jakarta kali jadi bungan urang luak. Geus ulah loba omong kurang rapi aing rapi-rapinya aja rapi-rapi JG supaya ante kacirian Kan itu ge lu make baju bagus ya tuh. iya ge gawe Oh, gawe sih gawe mulungan urang ieu. Banyak kertil.